Nabonon tasim ngai dingin kan lem kitwin dunia hi lungsit umta le kita ta uicha kha tasim na sai di wahe atam zon bang in het kha diu kata sanin hinjong le hi chi thu hi ema ho paw mo nga het diu poimo ka sa ja cho avela kan sai ki dingin tin 20th century lai cho hitan Japan gam Tokyo khopia hin nidang pha danga jong ki ha khalo le anasu khalo angai lo ta thusim khat anasuin lungsit umta le ta san umta hi na het jing na jong kinai hachiko kiti uicha khat apupa adinga kita ta a pangkhat hi anau min hi 1924 kumchun University of Tokyo a professor Hidisa Buro Yuno kitipa chun kipa thilpi za chumta khat hi anamu in hichi chun ahin khoa ki khialna anapi ne hi aloi ho khara konin uino khat akita brit zat ho khat hi give in anamu in hichi uino chu akita na le ahan sanaji chun amin dingin hachiko anasa pi ne hi akimu tu ni ho hona konin hichi hachiko le professor pa ki ka chun kingai lutna aumin hachiko chu alia pangta bangin apupa china josi in azuin apupa professor yuno hin kho ki pana anapi chu mama jing in hi Professor Yuno chu University azong mi het thei ta le mi za chang ta khat ahina banin thil het khen thim na nei ta mi ching ta le mi hil lama pon thole lunglut mama khat hi Professor Yuno chu chan khan chan thim ta azong ahin awi no hachiko tu chun akisin thei le jing honin hi University sunga chun ani honin awa le khomji honin Tokyo khopi sunga jong ki hui lain agawa le khomji honin in mun jing in jong akichim khom honin nom ta le ki pa ta in hin kho amang honin hi amani ki gol chat na chu akom avela mi hon jong a heso un ani in aka hon ki ngai lut na chu ade deu jing na hi hichelai chen Tokyo khopi chu khanto macha na lama ha ta in ahung tha nin a khopi chu ani in akiki elit be deu jing tan agam chon dan ho khelam pe in thumlam kaya khanto na ho in jong agamu ahin phatan hi hachiko chu uicha hoi ta le kita ta ahung hi do tan achen nagam sung Tokyo khopi sung ha ta aki khel chu ahin muto pe in tha ke sa hole zathang hindan khandan ki khel ho zo si jong ahin musu ke jin hi jong le hachiko wang aki khel di pu ne hi agam sung chu khangto ta in ki khel jong le hachiko le apupa professor Yuno wang chu masanga bang in ki pa ta le simple ta in ahing khom thone ne hi nichenga agawa da khomji hon le akiman cha khomji hon ho chu amani dinga akom avela hon khanto na lama ha ta ki khel na ho akun aveng do tu hon bangin aum do ta ne hi nisi le hachiko chun apupa professor Yuno chu Shibuya train station chanin aga kilhon pijin nitha lamting chelaimun mama chun akisuto ki jilhone na hi nisa sahen lang goledai kaijong le hachiko chun apupa chu thon lo helin ahung ki le ding chu ananga te ji na hi hichi chu nisi a ato ding azob tabang khanin aum do leutan ahing akoma mi ho ahi a amu ho zo si chun hachiko kita na le apupa alungse na chu amu chin mama jingon na hi Tokyo khopi lamlin hinjo jeng mi ho chun hachiko chu ahin hepan pantawin Shibuya station muna lungning ta le kita ta apupa ananga jing chu ahesu gam tawin hi Shibuya station hi tua I het pau ko to ha ta aniki hi hin chuchipha laya jong chu anamin chi mama le melchi namun poimo ta khat anahitan hi jong le tu din muna sanga khun ha ta in anewin a simple thet na lai na hi tu hinwang min jong ha ta in a hebe che tan lin jong alin mama ta in Tokyo khopia dinga mun poimo ta khat in apang na lai na hi ahin la phichlai khanga chun Shibuya station train kinga namun dukan neu cha le cafe neu cha hon aum kul namun chu hachiko le professor Yuno kimutu namun khanin ahung pangdo tan hichimun chu amani pucha adinga phat akinga amani anga jing na tabangin aum do tan ahing akomi zo si amani kingai lu dan hello koima aum tapo ne hi mi ho chun hachiko in apupa ahung kileding lungning ta anga jing chu anisi in amujingun ama laya aum jing chu mi hodinga ki pana le kidang sa na khat ahido tan hi train station na tong ho jong chun hachiko nisi a apupa ahung ki leding anga jing chu ahedo tawin hiji chun ngailu na nei ta in abolun aum sung chun ani eding I mama jong anapi jiwin hi ahile gelpha lo be in 1925 kum chun professor Yuno chu lekha ahil pe ta in stroke ahin nei in doctor hon ichana aboi pi wa ajen wangun anadam do zo talo in hachiko chu lungleng vai ta in anadal hata na hi
ahin la hachiko kita anachu apupa thichun amang jengpon apupa hongkile talo alung don pumle alung hel apu nat pumchun nisi le Shibuya station achun apupa Professor Yuno hongkile dingchu aganga ajingin hi Professor Yuno thi thu chu gang ta in akithang tan ahile mi ho chun hachiko chu I atita dem ti in alungim pi mama jingon hi mi abang chun awicha chu midang in khara anei tu tha khat sipi ding ativin hi jongle hachiko in wang ama chamta in thilgun dang khat ananei ne hi hasan na izat jongle lungthla lo in Shibuya station achun nisi le achi jingin apupa chu hungkile kitte ding ahi ti kinem ta in aganga jingin hi ni khojong ahong chal tau pe in ni kho akonin hapta ahong chitan hapta akonin thla ahong chi kitan atha akonin akum changein ahong chitan hi jingjong le hachiko wang akinep na adai di pun hi Professor Yuno athia kon kumsom anai lam tan hachiko chun Shibuya station achun apupa anga jing na lai in Tokyo kopi sunga dinga mi ho sei phat thei khanin aumdo ta na hi apupa dinga apan na le akita na chu mi hon kihilnan amangun mi ho lungsung asu khole jingin hi hachiko thusim chu akithang son sonin Japan gamsung pumpi in akithang tan agam pumpi mizo sin he su ta na hi mi ho chun hachiko chu the faithful dog of Shibuya tinjong ako panun amalim chu kita na le aji be ngai lut bet sanan ahung pang tan hi hichikum sung ho chon Shibuya station jong chu asim thaun ki khelna len ta om tan 1920s lai chon a station chu thingho pawa ki sa hena lai hin hi jong le Tokyo kopi chu ha ta akhan to jing to kilhonin Shibuya station jong chu ha ta in aki khel tan agung dan ho jong chu asim hoi be cheon amun jong asulin be cheon cement le thi ngenin akisim tan hi chutia ki khialna len ta amwang chun hachiko chun aum na jimun chu ada thangai pun hilai mun achun apupa nisi in anga jingin hi hachiko chun Japan gam political lam hi hen culture lam hi hen lang social lam hi jongle aki khialna ho chu ahin mu to pe in hi jongle apupa dinga akita na wang chu ade che jingin hi hachiko thu simhin kita nadi ta chu itabang hamti wanoi pumpi avet sa in ha san na izat hen lang hai san na the izat jongle hlasi ni hian lang gen the ni hi jongle kita ta in apang jingin hachiko thu simhin mihim te jong kinep na le tha na api in lungset na le ingai lu ta kha dinga ke pumpi hla hin imazo si galzona api the e ti e hilun hi 1934 kumchun hachiko jong anathitan ahin la amin wang het in om jingin hi Tokyo kopia Shibuya station achun hachiko lim kisim khat atungun hachiko jabol na le he jing na in apangin chule akita na le apon pan na a ama akon ngai lut na chu ahong hlungkit ding khangmi te he sa na dinga abolo hi hachiko lim chu Japanese artist Takeshi Ando kitipan anasim ahin Echilim ki koina mun chu kitil khong na thei all mi ho adingin mun thieng dan khan in aum do in echi uicha han san le kita na akun jildo nei num ho dingin mun thupi di set in aum do in hi tuni chana hin hachiko lim ki sim hi veton thei ta khat le gancha in apupa angai lu dan vet sa le het jing na khan in aum jing na lai ne hi hachiko in adal ha lo hi Shibuya station mai hin akinga jengpon ama thu sim hi mi tampi art lama hi hen lang lekha lama hi ta le film lama hi hen lang la lama hi jong le Japan gam pumpi le wanoi pumpi a mi tamta akitil khona in apang jing in hi echi thu sima kon kila sonin movie khat asimun Hachi Edok Tales kiti Richard Gere starring hi na ki tho ho anaveleu chan athu a sei tho mai sanga lungsit che ding hi Hichi Hachi hin kho thu sim a hin tho do wa kon khun mi zo si ati akhang thu lowin mi ho lungsung ha ta in anala be che zokin in hi Hachiko thu sim hin lungsit le kita na tha ha dan le thilbol thei dan atha in ei musa kinun Hachiko thu sim hin mi him ho lungsung ha ta in atong kha in Japan se he talowin wanoi pumpia mi hon lungse di ta le kita na amu danu jong aki khialam dang zawin a hi ama thu sim hi ki hilna dinga thanei ta hi na thung chonin tuni chanin mi hon a he jingun aza bol jing na layon a hi Hachiko thu sim hi tu a khang tha aza le a he ho akona jong kipi son kit intin a itia mang talo ding a hi tai Hachiko thu sim chom cha seu hi chan chu hi intin angai zo sein Hachiko banga kita jing ding ni kiti mu hi video hoi isa wale like share bolding haimil po te bon savin stay safe and stay blessed